رقیب ملت کرد همچنان با نشاط و سرزنده است. گردش چرخ زمانه نمیتواند او را به تسلیم وادارد. چه کسی میگوید که کرد مرده است؟ کرد زنده است. زنده ایم و پرچممان هرگز بر نخواهد. محمد نادر کردێکی ji Efxanistanê piştî ku Talîbanê Efxanistan kontrol kir ji Efxanistanê derket û niha li Amerîkayê dijî. Bi gotina wî koka wan vedgere Rojhilatê Kurdistanê û berê malbata wan ji serdema Şah Abbasê Sefewî ve ketiye Efxanistanê û li wir hêwirîne. باید بگویم که Divê ez bêjim ku nasnameya min di bingeha xwe de Kurdî ye. Em ji neteweyekê ne ji Kurdistana Îranê ve di serdema Şah Abbasê Sefewî di sala 1169 ji Îranê ve bi zorê hatine veguhestin ji bo navçeya Qendehar Efxanistanê. میشه با ولایت قندهار افغانستان. این ملا مصطفی بارزانی است و این خودش برادر بزرگوار ما مسعود بارزانی. Ev mela Mustafayê Barzanî ye û ev jî birayê me yê mezin Kak Mesûd Barzanî ye. Ev pirtûke tê de hatiye nivîsîn ku di çi serdemekê li Îrana Sefewî ve ew derbasî Efxanistanê bûne. Ev jî belgeyek ye ku me xistiye nava vê pirtûkê de. Di vê rûpela dawiya pirtûkê de jî behsabekê hatiye kirin ku di nav hemû van pêkhateyên ku li Efxanistanê dijîn eşîra rêkanan ez nepiştrastim ku ji Kurdistana Îrana Sefewî ve hatine û dibêje ku mazinên wan kê bûne, çi kirine, hemû di vê pirtûkê de hatiye nivîsîn. Mazinên me berdewam di şerên serbixweya Efxanistanê de bejdar bûne. Pehlevan û wêrekiyeke zêde ji xwe nîşan dane. Vê yekê ez handam ji ber ku naskirina nasnameyê gelekî kûr e, pêwîst e bi başî tu xwe nas bikî. امی خود شناخت هویت بسیار زیاد مشکل است که باید داره خود بشناسی که تو کی هستی. ما که میگیم که ما در کجا آمدیم و در کجا بودیم. Bi gotina Mihemed hejmara Kurdan li Efxanistanê zêdetirî 350,000 kestiye. Ji xwe re civakeke biçûk avakirine û têkiliyên xurt di navbera wan de hene. Li Efxanistanê paşnavê piraniya Kurdan li ser nasnameyê wekî Kurd hatiye nivîsandin û her wiha ev çend salin ku wan komele û alayên xwe yên taybet jî avakirine. در کنفرانس شرقشناسی دکتر بیلو شرقشناس Di konferansa Rojhilatnasiyê de Doktor Bîlo ê Rojhilatnas hebû. Di derbarê Kurdên Efxanistanê de gotibû 20,000 malbat li Efxanistanê di sala 1191 de dijîn. Niha me databasek ji pêkhateya Kurd li Efxanistanê heye. Me serjimêriye kir ku di navbera 5 hetanê 85,000 Kurd li Efxanistanê hene. Berî 6 salan me destpêşxeriye kir ji bo yekgirtîkirina Kurdên Efxanistanê. Ji hemû wîlayetan, mazinên me, navdarên me hemû kom kirin. Encûmenek me pêkanî. Vê encûmenê bordeke rêberî heye, serkirdatiye hemû mehancivînên xwe li dar dixe û encama wan civînan ji bo hemû Kurdên Efxanistanê radigehîne. جلسات زناره با تماما کردهای افغانستان ایره میرسانند. یار انسجام دادم، یار تشکل دادم به عنوان از اینکه ما بزرگشان هستم، قدردانی از ما ایره برام. در زمان جمهوریت د سردما کۆمارî da mekarî di nava wan 43 netewên ku dikarîn şinasa xwe û nasnameya xwe bi nasnameya elektronik werbigirin, Kurdan jî karîn nasnameya xwe weke Kurd werbigirin û kartên endametiya Kurd ji aliyê vê encûmena rêberî ve dihate dabeşkirin bi ser Kurdan da û Kurda rêxistinekê gelek rekûpeyek û sîstematîk heye, wan beşek heye di medyayê da. وسایل میدیا دارن. زمانه نمیتواند او را Mihemed du pirtûk li ser Kurdan nivîsandine. Yek li ser jiyana Kurdan û neteweyên dine, ya din jî li ser kok, dîrok û jiyana Kurdên Efxanistanê ye. Lê hîn çap nebûye. Li ew plan dike ku di paşa rojê de bi zimanên Peştû, Derî, Belûcî, Kurdî, Farsî û İngilîzî jî çap bike.
این کتاب ما ده 7 سال تکمیل کردیم. اف پرتوکا من دناوا 7 سالان دا من تمام کرد. من بخوا لیکولینه که میدانی لسر کریه. از بخوا چوم دری به دری از گریام لگل مازنان از آخویم. جه بنگه هر حوزه که کرد از گریامو می پیدا کردن. دارای 10 فصل است و 446 پرتو که چند بشنوی هنه همه پرتو 10 بش جه 10 بشان پیکته و 446 روی پلین وی هنه. اگر از درباره ناوروکا پرتوکی دا با آخویم پیشکیه که پیشکیه ویتی دا بحث جوی که تکرن که امکینه جه چه حوزه کنه پشت راجی ام هاتنه لسر بشن کردستانی ام آخوینه کردستان چند بشه چند رو نشوانین وی هنه داوی دا ام هاتنه لسر بحثا پیکاته کرد افغانستانی د ولایت جدا لسر وی پرتوکی ام آخوینه کام بزانبن دوان ولایتان چند کرد هنه کردن افغانستانê ji Kurdên Kurdistana mezin hatine veqetandin. Bi gotina Mihemed ji ber vê rewşa ku Efxanistan tê de bû nikarîbûn bi hêsanî têkiliyan bi Kurdên her çar parçeyên Kurdistanê re deynin. Lê digel vê yekê jî hewl dane bi rêyên fermî vê têkiliyê deynin. Navborî dibêje wî hewl daye serdana Herêma Kurdistanê bike û bi Serok Barzanî re bicive. و در زمان جمهوریت در سردما کوماری دا ما 4 نامه نویسان به شیوه که فرمی. نامه یک منویسی جبو کردستان ایرانی، نامه یک منویسی جبو کردستان عراقی، نامه یک منویسی جبو کردستان سوریه و نامه یک جمعه به فرمی نویسی جبو کردستان ترکیه. به فرمی ما داخواست کرد در ریا وزارت در و دا بگه هوان بشین کردستانی. ما داخواست کرد که ام بچن دیگل برای خوین کرد ام رونن هفدو ناس بکن ناسنامه خواه دیگل هفدو ام بحث بکن و پیناسه بکن. من نامه به فرمی نویسی بو لی برسه و نامه ما جالی بغدای و نهات داین نامه ما را گرتن. ما دخواست که ام بین دیگل برای خواه دیگل مازنین خواه دیگل مسعود بارزانی ریبری ما قهرمان هفدیتن اکی بکن ام با آخوین پلان نامه استراتیجی هبو و استراتیجی که ما گلک دخواست که ام حول بدن لی مخابن ما نکاری ام بین وی برزی ببینن و او را ببینیم. Nifşê Kurdên Efxanistanê ji ber dûrî û tevlîbûna wan di navcivaka Efxanî de hînî zimanê Kurdî nebûne û her wisa nikarîbûn çand, ziman û cil û bergên Kurdî bi başî biparêzin. Lê hîn jî hesta Kurdayetiyê di nav wan de xurt û bi serbilindî xwe Kurd dihesibînin. راولسن انگلیسی گفته که راولسن یه انگلیزی گوتیه که بری 200 سالان اف کردانه به کردی آخفتنه با و با پیرین وان یک جوان به نام عبدالله افندیه که دبه تمنی وی نها سر و نها سالان به او هنده کردی دزانن مخابن دناوا خلکی مدا کردی جبیر چویه هند دزانن که ناسنامه یا مروفه که زمانه ویه لورا ده استراتیجی ما یا دریجدم دا پلانا ما هیا که ده یکم پینگا با خدا زمانی کردی ام دست بکن به درستی ام فیری زمانی کردی ببین جه گنجان و دست بکن حتی دیگه هم مازنان و انجمن ما یا ریبری وان کاران وی تمام بکد باید داره تکلم کرده بتانن لگور چند چافگانین دیروکی چوینا کردان جبو افغانستانê ve digere berî 400 salan. Bi taybetî piştî ku di heyama Sefewiyan da çend malbatên Kurd bi merema nobedarîkirina sînorên dewleta Sefewî li dijî dagirkeriya Tirk û Mogolan ji bo wan navçeyan hatine veguhestin.